Zdravo ljudi, ovdje je Nikola za Gamer Srbija. Ovo nedeljni videoklip bit će o igri Minecraft. Ovu igru je proizveo Mojang AB. Igra je originalno puštena u prodaju 18. novembra 2011. Da vas ne zadržavam dalje, hajde krenemo. Sama osnova igre je pokušaj preživljavanja na velikom otvorenom prostoru. Samo napravimo novi svijet. Ovako, postoje dva moda igre, preživljavanje i kreativni mod. Ovako, za početak preživljavanje. Kao što sam rekao, sama poenta je preživljavanje kao što i mod kaže. U redu, samo moment. Evo ovako. Na početku se pojavite na jednom delu mape. U redu, evo ovdje smo se pojavili u velikoj džungli. Kao što vidite, sve je napravljeno od kocaka koje su 1x1 metar. U redu, ovako. Sad možete otprilike da radite šta god hoćete u ovoj igri. Evo sad upravo sam skupio malo zemlje. U redu. Da biste preživjeli, prvo što vam treba jeste kuća. Ako se pitate od čega da preživite, ako već niste igrali ovu igru. Prva stvar o kojoj hoćete da preživite jesu čudovišta koje se pojavljuju noću. Na samom početku ste negdje otprilike, samo da pogledam podlaže sunca, koji se ne vidi. Otprilike trebalo bi da se pojavite u podne, tako da imate dovoljno vremena da skupite drvo i sve što vam potrebno. Ovako. Sad možete napraviti kuću ovako postavljajući da se krenu zemlju. Nevezano. Ovako, jedna od osnovnih sirovina u igri jeste drvo. Ovako. Kada skupite drvo, samo da uzmem još malo. Kada skupite drvo, možete otvoriti inventoriju i tu ćete dobiti delove drveta isječane, u kojih možete napraviti kao, na primjer, štap ovakav. Ili, ako stavite sva 4, možete napraviti stočić za rad. Ako na stočiću možete napraviti svašta, na primjer ovdje mač, on služi za ubijanje čovječa, naravno. Možete također napraviti i razne stvari za kopanje, sekiru za seču drva i lopatu za kopanje zemlje. U redu, otprilike. Kao što sam rekao, mapa je veoma velika, skoro pa je nemoguće, u stvari vjerovatno je nemoguće obići cijelu mapu. I sama poenta ovog svega jeste da izdržite što duže, da gomilu stvari napravite i tako dalje. Sad, kao što sam rekao, drugi mod jeste kreativni mod, evo započet ćemo opet novi svijet. Evo kreativni. Kad napravimo novi svijet u kreativnom modu, već imate sve stvari koje mogu da se naprave. I tu igram sad, ovdje ne možete da umrete, možete da letite. Sad, sama poenta kreativnog moda je da pravite šta god vam padne na pamet, otprilike samo da je zanimljivo. Ovo je redu, samo jedan. Ovako. Kao i prošli put izbačeni smo na potpuno nepoznat deo mape. Sad, glavna razlika između preživljavanja i kreativnog moda jeste što ovdje imate sve stvari kada otvorite inventori. Tu od toga možete praviti bilo šta hoćete ovako, možete čak i da letite, postavljate gdje hoćete, kako god hoćete, zanimljivo. Ova igra također ima i vrlo zanimljiv multiplayer. Preko servera možete sarađujete s prijateljima, pravite, sad na creative-u pravite šta god hoćete. U slučaju da hoćete da igrate survival, tačnije preživljavanje, možete i tako. Uvijek je zanimljivo, bilo koji mod. Ovako, za one koji imaju slabije kompjutere ne treba da se brinu, zato što ova igra i nije toliko zahtevna, ali na baš starim kompjuterima neće raditi. To je otprilike to vezano za ovu igru, evo sad ću vam pokažem još, ako
nađem nešto zanimljivo. Kao što sam rekao, morate preživite razna čudovišta koje se pojavljuju. Samo sekund da vidite. Ovako. Naprimjer, ovo je jedno od njih. Prilično čudno izgleda. Evo, po meni je on najgori, zato što kad vam priđe, on eksplodira. Znači, ako vam uđe u kuću, stvarno može problem da izazove uništenje sve što ste napravili. To bi vam bilo otprilike to. Imate također razne životinje, ako je ovo životinja. Nije ovo nešto, ne znam. Svet je velik, možete istražujete. Sve može da se polomi. U vodi čak imate isto životinje. Tako da to bi otprilike bilo to vezano za Minecraft. Ako vam se svidi igrice, naravno nabavite. Uskoro ostanite sa nama, uskoro će biti još različitih pregleda za igre. Tako da želim vam sreću u Minecraftu. To je to od mene.